wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi dengan saya Nur Anissa, kelas 4, Sekolah SDN Cibenying 03. Hari ini saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istagna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la ilam yattahi lanasfa bin nasiyah. Nasiyatil kadzibatil khoti'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u jabaniyah. Kalla la tuthihu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.